Mater Rimac voli automobile i što je još bitnije koristi ih, zato sam ja napravio spisak šta se sve krije u njegovoj garaži. Veliki je ljubitelj BMW-a, pa zato ima E30 M3 koji je njegov automobil iz snova, 2 E46 M3 CSL-a, E90 M3 sa 4 vrata, E39 M5 i sve te automobile možemo vidjeti na njegovom Instagramu. Od Volkswagena možemo vidjeti Golf 2 GTI, Corrado Golf 5 R32, a na snimku iz garaže se nazire jedna buba koja, kako kruže glasine, pripada njegovoj ženi. Sada prelazimo u ekstreme, jer je tu crna Carrera GT sa V10 motorom. Cena ovog Porschea je preko 1 milion eura, a on ide sa njim na pijacu. Svaka čast. Za kraj imamo Pininfarinu Battista i Aston Martin Valkyrie Spider koji koriste istu tehnologiju kao Nevera, a to je zapravo i razlog zašto ih je kupio. Naravno, kao vlasnik kompanije Rimac i Bugatti uvek ima taj asortiman dostupan, a na naš sajam automobila dovezao je svoj Chiron Pur Sport. Da li je ovo najbolja kolekcija automobila na našim prostorima? Pišite mi u komentarima.